Yes, also a share attention TV be musonfo ekuyantwa na emegya me na so ede nsem eba begu apon so ama wanya bi echi. Bosumi etwa mu me begina ha eka say boat driver bi ye driver. You see aye boat wani yango sakasi I say online business and I say online driver see so mobu krumpa so onya twi phone from mana omodo ko baby e was say ukọ aba akodu kama na we nipa bonifo bi so abopo sa driver fo ihu a eni ya enyan nti na wo say ibrewre mu ye bosumi atwam begina ha e ka say abrante bi a ye frenom eye Kwame James oye boat driver ye hwehwe na ye hu no ya hwehwe driver ya hwehwe ye hu no ewie ekyire na ehu say eye nsam police fo ede nsembeto abontin say yehu emu bi ewo nsam adrogi bridge na ase ate say yeku bra yi ato ho a wa hwere ne nkwa ato anananum ewo nse do a na ne car so ya gye afre ne nsam a car no yehu we na Ghana for police abo adwuma yi papa yakosie bra ya ye bibia wi a te say me we ne ye de to so say painful exist na te say owo na anu ode wankra ena ode wuye police force asem we de ye nja muda police for brebre mu etrake kai ya ma omu kopia Volta regional ye ko hu mrantie omu ye maako ennan na wo tietia police for hwehwe mu omaye mu a omo say all the 10 regions e wo Ghana ha nyina na te say sa ku we eyeku a aye anipa bonifo na say an robbers for atia je so mo de sa boni edi eye boat drivers nkwa na te say ene region bi akra bi wo Kumasi e bi wo Tamale je say regions ne nyina eyeku o matia omuguma omudi eye driver for eni eye ana say omo show mo eni eye ye chewa na ye de hama aso man ne emiawa na ye kun na agye uka efre musem ye sabre ye kohia emrantie achiom Volta region amaka no so ye hu asesi ade ye de oma ma ban a chese ye ba be di oma asema ne sa asema awerho na me ka so dwumako so mase a me de sa dwuma de ebreye oba tampa travel and express consultancy for na eso mase editor dwuma de kama ebrewa ama unsu wanya bieti so obetu kwan ahotoso pa wo ma mesro fre obatampa na oni omu eni nkonwa emu odin efa wa kwantusem na ye wogidie wa rehwemu se na ye from express no obatampa ebebo anwa akodu bebia wo so okobia ewo amonene me so ye hwe adansefo ne omu ode maye we adisua asese obi aba no betie bi wa ha na ye ma ye nida ho titru pa se se ye wukunu se ye wompena se ye unua obusuani ekura ka se okwakoye adwuma empem bebre ye beka se obi ayera ye hwehwe no ye hwehwe no edakoro na mienu na miensa ne yente ne nkapa na ye jai akire ne omo ye no wohwe fact na omo che post for che se eye cartel anase eye ganga omatia no omu ye nyina ne se oba akofa ne phone na wa order I was a phone patcher you no ama brakuna na kasa ne voice no minim de ode na no kokoye ya ne voice no atete you know atete tweeters na cap base nko a enye ko ode enti brakofi emrante na dwuma omu di nyina ene se ene omu order say boat say Uber say yango ibi no omu order me ko amasaman eho eno be che ose oko ekwan mu ano minim ni omo be ye opreko pe na wafi line so se order boat na o mobile phone na o order ye no omo eti office ye ebia bi wo ho a obek dada o se opese o ye off trip. Okay. Drivers no mo ankasa ebi wo ha otimi ye se na driver na se we de nka me pese wo di me free ho outside me ko ha wo di me ko ha ono abe ma reasons as ono almost your drivers right yeah omo your drivers nti omo te adwuma na ase so ma reasons e ma driver ni tima na se de me ko no off trip amenya bisika de we na wo ho anu wadum no na wo off trip enti black office said ya wo kire mi sa pepepe na off trip na ekoye enti omunya ye ya na onipa na ko off trip no na afi ye de ahoma so okon na ye mia okonwa uwa ni ye yiwa to kwanchen ni de ka na ka no omo de kwa de di kan omo ba kwaye ni se o chassis number no omo kwa kwosesa no na afi ye spray car ne foforo na ne ye spray wie ya fra mountain to enipa ni ni enti wo hwe black some what's meant black or ye one black
when nantu kobobo ma blaster de dey na me ya story say any washroom nti ye di omu see for omu ekire omu fi ba na ye koto omu kwadwonso polytank BBC we okay black one and a white one okay and no sha white ni a different story or no so ne de the same modus operandi na omu use no and the she orange no nti nipa me black no any orange na gens e wase no omu one business omu ye cartel ba ko a ni omu ye no and the she white omu kuma driver for na police fact na kire say omu kan omu ani a report omu nya no keka ko nipa be edu asat now Accra region nko a ekura be mienu miensa enti abrantie ya wawu a enam so amaya tracy akọchi mrantie oninie okay Thomas enti ya reporting as a missing person onipa wayera ena ne nam for start share with Facebook okay or drive ena o friend adam for catch so wanya trip a wo kwa amasaman no bakofi ne ye hwehwe na wa ma adechi ya ma na afi o mu start posting o Facebook ene se ebeto dwase ya kohu na mu no e wo kwan ho car no enka ho enti ye tracy na car na ni kire amasaman no car na nkasa wo voter region car ni wo voter region ena nipa no eda ekwan ho amasaman eneja yekopeja body no na no na brako fi at least piano to nchen kra na faka ni dwane omunye sa brako fi na ne ehu wo mu ne se police for che se cartel na o mate mrantie na te no enye omumienu pe no eye nipa nan ne nipa nan ne kura bi wachire mienu de omho akanwira mienu we ne yenya o mache wom na ne atie nie ofa wa se de na wo chirechire mu na obetimi aka che o se yenko offline na sika na obenya no eso sen ne boat for no and so more reason no na say hu so obeye trip no bia ewa ana say we ya wa na be kan omotaye pa da for no nya ya but enwanwa ukọ Dubai ana say US ni other places cars no be bre no especially Dubai for instance Dubai taxi Ubers ni nyina cameras bobom ninti no you are able to see passenger kwa ya fa no driver no ba bia wo kọ but the idea obi atnase ya na ebi nnim na brakofi na aka Uber police car could be nim brakofi ni ehun so ne say minim say o that boat na say Uber say driver no search hu sa homa enhye obotom ade ba be so ne mene ahoma na say ene ka say onyi na tade because obetimi de tade no so kra ya ahoma because brakofi o hwe fact ni na kire say ahoma so otena mu a o metena wo nchen front seat so mu ye mienu a ba kwetena anima na ba kwatena kire ekwan mu a ne de ahoma na so mene enumpo no so mu nkra hwekra nipa mienu obetumi ayire waku ene nti so hwe taxi drivers be obetena mu no behu se headrest na seat no watu afiri ho ane o kan o mo se passengers ni bi o ya o de ahoma be so mu aso headrest no e de amia wata nti otu firi ho de ani tene denge nti odi so mu a obetumi ne wa preso but was some no de yire ho a hey brako fie hu ene ye de emrantie mienu ebedu court wo na esanse eye murder case ntini ya misa mse omudi for anase omudi bem na ba akote wa asem a woka nyina se wono wanya ahwi wonu asem no kura wonim hu bibia na no ene otemu afọ na nkasa kura hwe asem ni di na investigator no bo court na mane se no kura cases no ase omo unyano report ne baako na omo de mani atofo say within 3 solid months in Brakofi a driver for be edu both drivers Uber drivers maku edu yesusu say bia na cases ni bi kra with different police station where Accra region me da asese a wo je bre twen me sese Accra de den ne yebeye both drivers Mr. Munye very careful pana someone matamasum I just say omo okuro ma just say duma omo didi mo anu no we dey me mfere nyame anka me kase nyankopon enu omo ndi papa pentwi omo kayi na je say omo ya se boat adwuma ne so kra o omo ya se adwuma no me se kwantwa me ba me mfa boat because me wiase ye me de pa nyame ehia me ntimi di so aba enti me yanko boat me mfa bi na je say adwuma na omo se no sana obi so emfa bi because obi ane nkwaye de ehia no mesra mu
monhwe ne yie driver for no so wo se mo nya ahwe yie pa na bambo bi so wo ho a eye saa yankofo union for no so ebe ya bom ho ban ya mesro akene so omonye na embo ye nuanu mema se bi se adwuma ni Ghana nti omo ye we di aguma na omo nkwan so ye hwere de mesro saa so na anro besa mesro ku amate se mo de mboku yanko drivers mesro mo de monji kan na monja life ne maye wate je kan na fedwane wate na ja okra ne maye na bi obeye president ono obema yakoma to yem kama kama mesra mo pa mo somfo ekwe ntwa na mede ensam yi ebeso makra